the incident which happened is very tragic for a tourism destination like Goa. कालच्या रातच्यान जो एपिसोड जाला तातूंत 25 जण टुरिस्ट आणि स्टाफ त्या जाग्याचो ना जालो आणि द वे इट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी ट्रॅजिक टू नॉट इवन कांट इवन पुट द वर्ड्स टुगेदर म्हणटा अशें. तातूंतल्यान सरकारान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली जे जाय ते एक्शन घेवन द ambulances and fire brigade were immediately pressed into action. A lot of things were moving throughout the night and we were continuously monitoring the situation. एक म्हणल्यार हाजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा in these type of things on basically an FIR has to be lodged immediately on this type of places which do not find themselves accountable. Tourism jenna important गोंयांक आसा then all these type of locations and should ensure proper compliance whether it's fire or any other thing. आता 5 जाणांक आमी जेन्ना पळोवन आयल्या तातले 3 जाण स्टाफ आनी 2 जाण टुरिस्ट आसा. तातलो एक डॉक्टर आसा मुंबयचो, एकटी बायल मनीस म्हणजे क्रिटिकल जी आसा ती नागपूरची आनी 3 जाण स्टाफ जे आसा. आय थिंक डॉक्टर्स आर डुईंग अ गुड जॉब पुटींग थिंग्स टुगेदर एंड ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट दे आर टेकन केअर. एज वी स्टँड विथ द फॅमिलीज ऑफ द विक्टिम्स we are also ensuring that the government is doing its best to assist their families to connect. And we as a tourism department, along with our tourism director, we are just to ensure that individually we are able to take care. We are pressing one of our persons into this area if required to connect anything else is required. The government machinery, the chief minister is continuously monitoring as we look at compensations for the people who are not there anymore with us, who have lost their lives through the tragic incidents. This is a very clear thought that these incidents should not happen in a place like Goa, especially with the way it has happened. आमी जेन्ना शेक्स परमिशन दिता, आमी जेन्ना प्रायवेट शेकांक दिता नाल्यार गव्हर्मेंट शेकांक दिता, आमी वी एन्श्युअर दॅट द फायर NOC इज टेकन. प्रायवेट शेकांक फायर NOC शिवाय आमी परमिशन दिना आनी गव्हर्मेंट शेकांक प्रोविजनल NOC दिता. देन दे आर सपोज टू डू ऑल कंप्लायन्सीस, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, फायर बाकीचे, एंड देन टेक द फायनल परमिशन. So we ensure that this type of compliances are there on any particular registrations that happen under our ambit. Unfortunately, this type of places do not, as restaurants or nightclubs, do not come under the ambit of tourism, but it becomes a part of a tourism activity which is there. So ताज्या खातीर we need to ensure that such compliances are done. And as we understand what has happened, which is very tragic, असले incidences आणि न जावचे आणि असले समज जागे खंयचे आसा which do not come under the purview of tourism maybe, but it's a collective responsibility where it hampers tourism. I think immediately action needs to be initiated from all fronts आणि ते immediately जावपाची गरज आसा. मुख्यमंत्री म्हणटलो ते असले नायट क्लब जे कंप्लायन्स करना आनी कितें आसा, इफ दे आर नॉट देन दे शुडंट बी देर. आनी हे असले जातकर आमकां कशे त्रास जाता. तातूंतल्यान फुडें टुरिजमाचे हे पीक सिजन लोक येवंक लागिल्ले आसा आनी हे सगळे पीक सिजना वेळार अशी जावप इन्सिडंट आय थिंक इज अनफॉर्च्युनेट फॉर ऑल ऑफ अस. सर हे जेन्ना 25 जणांचं ऑलरेडी आहे ते बघत आहे तिकडे. आता ते बघताना आमचं आता वी आर एन्श्युअरिंग दॅट दोज पर्टिक्युलर थिंग्स आर टेकन केअर ऑफ. द कलेक्टर्स ऑफिस ऑल्सो, कलेक्टर ऑल्सो इज लुकिंग एट, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इज मॉनिटरिंग. अँड हियर फॉर अस इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी कलेक्टिवली वर्क अँड एन्श्युअर दीस थिंग्स आर टेकन इन द राईट स्टेप. सर जेन्ना असले इन्सिडेंट जाता तेन्नाच पळोवन येता की हेणी नॉर्म्स सगळे व्हायोलेशन केला आणि काय हेचेर तुमकां कितें म्हणटा? ना, आय फुल्ली एग्री विथ वॉट युअर सेईंग. कशें आसा एवरी लेवल एवरीथिंग इज पंचायत आसता, फायर आसता, एक्सायज आसता, बाकीचे TCP आसता, खुबशे डिपार्टमेंट्स इज अ कलेक्टीव पार्ट. सो आतां इन्स्टेड ऑफ प्लेइंग द ब्लेम गेम फर्स्ट वी नीड टू एन्श्युअर वेर इट वॉज, वॉट इज हॅपन्ड आनी ती इन्क्वायरीच्या नुसारच कळटलें कितें आसा तें. बट फॉर अस वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस टायप ऑफ कंप्लायन्स इज अ सिकली मॅट. आतां टुरिजम डिपार्टमेंटाक असले रजिस्ट्रेशन आमकां येना, रेस्टॉरंट्सांक रजिस्ट्रेशन येना, दी डोंट कम अंडर आवर एम्बीट. बट टुरिस्ट येतात थंय. टुरिस्ट येतात म्हणून आमकां वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द सेफ्टी अँड सेक्युरिटी ऑफ द टुरिस्ट इज देर इन गोवा for anybody who wants to come and enjoy himself. As far as Goa is concerned, we have been promoting Goa and we need to ensure that the right type of things and the stakeholders also participate in complying with these norms in terms of the things there. Fire म्हाका दिसता जे जाला is a eye opener for many. आणि हे एकूच न्ही, त्या स्ट्रेचार बाकीच्या स्ट्रेचांचेर हें जाता ते इमिजिएट म्हाका दिसता सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा एंड एन्श्युअर दॅट दोज कंप्लायन्सीस आर डन ऑर दोज पीपल नीड टू बी शट ऑफ. कितलेशे असे क्लब आसात which also may have similar instances. ताजे पयलीं कितें जावच्या पयलीं we need to act
I will definitely talk to the Chief Minister after all this issue is sorted. Right now, first let us coordinate, put the things right. Family contact कर, फॅमिलीचे तांकां कॉन्टॅक्ट करून दी. हे 5 जाणांचे फॅमिली कॉन्टॅक्ट ऑलरेडी केल्ले आसा. तातूंत एक दोतोर आसा. So people, one from Bombay, one from Nagpur, are the people who are tourists. Balance 3 from other states like Jamshedpur and Delhi and Bihar are people from who have been working with that particular place club. Devada inte sutle, but we need to ensure that we are able to act and put things in place as far as further course of action is concerned. आणि हाजेर ह्या जाग्याचेर इन्क्वायरी जावन खंय कितें तुटी आसा त्यो पळोवपाची गरज आसतली.